Dobar dan, dobrodošli u Kaži A. Današnja tema emisije su problemi sa venama i mladežima. Proširene vene predstavljaju jedan od najčešćih problema modernog doba. Otprilike 15% ljudi ima te smetnje, od čega su čak 3/4 žene. Problemi s venama uglavnom su nasledni, pa će čak u 80% slučajeva problem snaći i njihovu decu. Pa, proširene vene su u stvari nedostatak, odnosno nesposobnost venskog sistema da transportuje krv. Zbog disfunkcije, odnosno smanjenja funkcije zalistaka koji se nalaze unutar vene, dolazi do usporenog kretanja krvi kroz vene i zaostajanja krvi u venama, a samim tim i do prepunjavanja vena, a posledica svega toga je proširenje vena, odnosno deformisanje venskog zida i zbog toga se vide ti čvorići na površini kože, za koje svi znamo da su to proširene vene. Dr. Petar Dragić, vaskularni hirurg, je lekar sa najvećim brojem izvršenih laserskih operacija na svetu, preko 8.000. Dr. Dragić je vodeći svetski stručnjak za operacije vena laserom i za taj svoj rad je dobio prestižnu nagradu u Brazilu. Kako sada mi možemo da znamo da imamo problem sa venama? Koji su to simptomi koji nam mogu ukazati na to? Obično pacijenti kada primete taj problem, oni su već svesni njega i već znaju o čemu se radi, najčešće zbog toga što i imaju nekog u familiji, odnosno nose genetske predispozicije za takvu jednu problematiku i već mogu da očekuju da će se i kod njih takva problematika pojaviti. Kod nas, na osnovu našeg iskustva, maltene nema, na prste ruke se mogu izbrojati pacijenti koji nemaju nikog u familiji, koji nemaju proširene vene i samim tim možemo da kažemo da je ovo genetska bolest. I pacijenti to dosta rano i primete, često žene kažu da su već kao u pubertetu primetile da su im vene malo naglašenije nego kod drugih i to se tokom vremena razvija i na kraju najčešće posle porođaja, odnosno posle trudnoća, prve ili druge, to dolazi toliko do izražaja da već kasnije postanu i simptomatične. U prvom momentu te vene zaista, kako ste rekli, nisu simptomatične, znači nemaju nikakav problem, osim tog estetskog deformiteta na površini kože, koji je odmah postaje vidljiv. U toj prvoj fazi vene nisu bolne. Ta prva faza sa sobom ne nosi maltene nikakve simptome, osim tih vidljivih estetskih problema. Dok se druga faza, koja je već faza komplikacija, nosi sa sobom velike probleme kao što su promene kože, koji se nalazi u predelu površnih vena, zatim promene u samoj cirkulaciji, u smislu upale venskog zida i kao najgore stvaranje tromba unutar proširenih vena. Stvaranje tromba unutar proširenih vena dolazi zbog toga što usled tog proširivanja vene dolazi do stvaranja pukutinica unutra koje organizam pokušava da zaleči. On to prepoznaje kao pukutinu, kao mogućnost da će da organizam, to jest da će da se iskrvari, i onda samo lepi male sitne flekice da bi faktički zaštitio organizam od krvarenja i tu u stvari počinje proces tromboze koji kad počne kreće nekontrolisano da raste i onda dolazi do formiranja jedne neželjene posledice, a to je tromboza. Isto tako kad pričamo o komplikacijama, jako nezgodne komplikacije su i kožne komplikacije koje se javljaju okolo mesta gde su proširene vene kod dugotrajne bolesti, a to su stvaranje upalnih promena kože i na kraju stvaranje otvorenih rana na koži, a to sve dovodi čak i do jednog stepena invaliditeta. Pacijent često godinama bezuspešno previja nogu, bezuspešno pokušavajući da izleči tu ranu, međutim sam supstrat, odnosno proširena vena, je i dalje prisutna ispod te rane i zbog toga to ne može da zaraste. Prema tome, onako kad bi pričali laički, to možemo da
kažemo da postoje dve faze, da postoji prva ta faza, odnosno bezbolna faza, faza bez simptoma, i da postoji ta druga faza, to je faza komplikacija. Često je prelaz između te dve faze, da kažemo, nevidljiv, dešava se naglo, dešava se preko noći, sve bude dobro, godinama bude sve dobro. Pacijenti po, ne znam, nekada 10, 15, 20 godina nose taj problem i onda se odjedan put desi nešto. Odjedan put ili dođe do upale kože, ili dođe do upale vena, ili se dođe do stvaranja tromba. Prema tome, baš zbog toga što ne znamo kad će da se desi taj prelaz, mi faktički moramo da reagujemo u toj prvoj fazi. Zato što je u prvoj fazi moguće vratiti sat na neki način unatrag, moguće izlečiti problem bez toga da su se stvorile komplikacije. A u drugoj fazi, kada nastanu komplikacije, lečenje postaje komplikovanije, manje uspešno nego u prvoj fazi i uvek ostaju neke posledice, da li ožiljci, da li posledice u smislu venskog sistema, da li mogućnost ponovnog javljanja tromboze ili nekih drugih sličnih problema. Tako da je jako bitno da kažemo da iako je ta prva faza bezbolna faza i faza bez simptoma, ne bi trebali u toj fazi da problem gurnemo pod tepih, zato što nas ne boli. Često kažu pacijenti, kao dobro je, mene ne boli to sad ništa, pa se zato nisam javljao. Da, ali baš u toj prvoj fazi i treba da to lečimo, a ne da dođemo u fazu kad počne da nas boli, jer smo onda malo već zakasnili. Klasičnu hiruršku metodu, takozvano čupanje vena, zamenio je kraćim, neinvazivnim zahvatom. Nekada su žene posle ove operacije bile na bolovanju duže od mesec dana. Danas nema dugih bolovanja, nema ožiljaka i nema anestezije. Desio se laser. Znači, laserske operacije vena su konačno počele da se primenjuju. One su, za razliku od ovih dosadašnjih vrsta lečenja, vrlo pristupačne i vrlo lagane za pacijenta. Evo, ove vrste operacija se izvodi bukvalno u našoj klinici u ambulantnim uslovima. Znači, dovoljno je da pacijent dođe kod nas, da uradimo pregled i odmah nakon toga možemo da uradimo takav jedan zahvat, odnosno intervenciju. I ja sad ovakvu vrstu procedure čak više ne bi ni zvao operacija, zato što po svojom obimu, po svojoj težini ne odgovara više tom možda terminu operacija. Ali ajde da se zadržimo na toj vrsti intervencije i da je objasnimo malo. Radi se o tome da pacijent bukvalno provede pola sata na intervenciji i nakon toga odmah ustane i odmah ide, napušta prostoriju, normalno hoda i vraća se apsolutno odmah svojim svakodnevnim životnim aktivnostima. Sama operacija nema, znači, taj period oporavka kao što je imala stara vrsta operacije. Procedura je bezbolna, radi se u lokalnoj anesteziji i za sobom ne ostavlja nikakvu vrstu ožiljaka. Ožiljci su ti, u stvari, koji su takođe vrlo bitni zbog toga što je ovaj problem nije samo zdravstveni problem, ovaj problem je i estetski problem. Tako da, kada se problem rešava, onda on treba da bude rešen i na estetski prihvatljiv način. Operacija je mnogo preciznija zbog toga što se obavlja uz pomoć ultrazvuka. Sve što radimo, mi faktički radimo tako što samu proceduru pratimo uz pomoć jednog vrsta monitoringa. Na ekranu mi vidimo unutra sve što se dešava, za razliku od stare procedure koja nije tako rađena. Tako da možemo postići stepen preciznosti mnogo veći nego što je stara operacija mogla da nam pruži. Kod stare operacije je, da kažemo, se preciznost merila u par centimetara, manje više, a ovde se meri bukvalno u milimetrima. Čak možemo da izmerimo i mikrone u ovoj vrsti operacije, u smislu toga koliko sa lasera možemo precizno da priđemo i na koji način možemo precizno da priđemo. Obično znamo da ljudi imaju problem sa venama na nogama. Da li postoji mogućnost da se taj problem pojavi na nekim drugim delovima tela? Problem sa venama može da se pojavi i na rukama, ali ne u smislu bolesnih vena. Više može da se pojavi u smislu
neugodnih vena, odnosno neželjenih vena, kada se vene tokom vremena na predelu šaka izvijugaju i na taj način postanu malo estetski prominentnije, odnosno više vidljivije i zbog toga pacijent ima taj problem neugodnošću sa tim problemom. Zato što su obično takve vene na neki način nalaze kod ljudi koji su stariji i onda ukoliko se takve vene pojave kod mlađih ljudi, onda kod žena kod kojih je bitna estetika, na taj način te vene postaju nepoželjne. Međutim, i takva vrsta vena se danas može tretirati bez problema i bez posledica po zdravlje pacijentkinja. Pomenuli ste kapilare kao još jedan od problema koji je danas sve češće. Tako je. Kapilari su jedan izuzetno raširen problem, čak možda malo rašireniji nego problem sa venama. Zbog toga što problem sa kapilarima se javlja maltene kod svih pacijenata koji imaju problem sa venama u većoj ili u manjoj meri. Kod problema sa venama kod žena je najčešći slučaj da se na krajevima tih vena javljaju sitni ogranci, odnosno sitne grančice, odnosno sitni mali produžeci tih vena koji se nazivaju kapilari. Faktički kapilari nisu ništa drugo nego kožni produžetak vena. I kod žena koji imaju sklonost ka njima, kod njih je to još izraženije. To u tom smislu ne predstavlja možda veliki zdravstveni problem iz koga bi moglo nešto ozbiljnije da nastane, ali sa druge strane predstavlja jednu vrstu psihičke traume za žene zbog toga što njihove noge postaju vrlo na neki način neugledne, ako bi tako mogli da se izrazimo. Žene često po ceo život nose pantalone, prosto im je nemoguće da obuku suknju i zbog toga se sam njihov unutrašnji doživljaj sebe nije onoliko ženstven u onoj meri koji bi one volele da imaju. Ljudi koji rade i koji dosta vremena provedu stojeći. Kada kažu o stajanju ću dobiti proširene vene, da li postoji ta mogućnost ili je to samo onako da kažemo žako? Opet sam rekao, postoje profesije koje sa sobom nose povećan rizik od tog problema i hirurgija je grana medicine koja za hirurgi nosi takvu jednu vrstu rizika. Naravno, to su frizeri i sve one ostale grane koje ili puno stoje ili puno sede. Nose jedan rizik od nastanka problema sa proširenim venama, odnosno nose opterećenje venskog sistema. Međutim, najvažnije ipak u celoj toj problematici je u stvari genetski faktor. Svake godine sa prvim letnjim danima slušamo koliko je sunčevo zračenje štetno. Ozonski omotač nikada nije bio oštećeniji i zbog toga je sunce sve opasnije. Mladeži su tema koja je danas predmet interesovanja skoro svake osobe. Razlog za to je prisustvo neopravdanog straha od svake izrastline na koži koja i malo podsjeća na mladež. U našem narodu postoji izreka: bolje je sprečiti nego lečiti. I to je upravo ono što treba raditi kada je reč o mladežima. Postoje 3 grupe mladeža. To su epidermalni mladeži gde su nevus ćelije, odnosno ćelije koje grade mladež, smeštene u epidermu. I ova vrsta mladeža se uglavnom klinički prezentuje kao fleka. Znači jedna brown ili tamno brown, nekada i mrko pigmentna flekica. To je znači ono u nivou kože i upravo ovi mladeži su i najopasniji. I to je najmanji broj mladeža za koji dolaze pacijenti zapravo na kliniku radi konsultacije dermatologa. Druga grupa mladeža su mešoviti mladeži ili compound mladeži, gde imamo grupice nevus ćelija i u epidermu i u dermu. To su malo izdignute promene, znači nisu fleke,
već možemo palpirati tu promenu kada pređemo preko površine kože i one u principu, znači takođe su na granici, da kažemo, i one imaju svoj izvesni maligni potencijal. Ispupčeni mladeži su građeni od nevus ćelija koje su smeštene u dermu. Znači, kompletna grupica melanocita se nalazi u dermu i one se klinički manifestuju kao promene u vidu malog čvorića ili većeg čvorića. Sve u svemu oni su mekani na dodir i pokretni u odnosu na podlogu i oni su, da kažemo, najbezazleniji mladeži. A upravo zbog predrasuda najveći broj pacijenata dolazi zbog njih. Upravo zbog onih koji su ispupčeni, posebno ukoliko se nađu na mestu gde su skloni povređivanju, kao što je, na primjer, vrat, pa kod muškaraca kragna, pa trenje, ili recimo kod žena lokalizacija brushaltera. Tako da, uglavnom, znači, su uplašeni da povređivanjem oni zapravo mogu da maligno alterišu, što je još jedna predrasuda, jer po brojnim tim naučnim podacima trauma zapravo i nije pravi razlog maligne alteracije, odnosno promene ćudi mladeža, već je upravo najveći pojedinačni razlog sunce. Kada je pravo vreme da se uklone mladeži i da li je preporučljivo uopšte uklanjati ih? Pa ovako, mladeže možemo uklanjati iz dva razloga. Znači, prvi, nama najznačajniji je terapijski razlog. Znači, ukoliko primetimo da postoji promjena mladeža, naročito po onom čuvenom A, B, C, D, E kriterijumu i tu nema dileme, znači njih svakako treba uklanjati. Ako govorimo o drugom razlogu uklanjanja, to je preventivno uklanjanje mladeža. Tu svakako, znači, stoji ovo prethodno što sam rekla, mesto gde su skloni ka povređivanju, a često kad su žene u pitanju, a ne retko i muškarci, kada su lokalizovane na licu, na nosu recimo prvenstveno, oni žele da ih sklone. Tako da preventivno sklanjanje apsolutno nema nekog rizika u smislu maligne alteracije ili da zaostane neki deo, mislim, pa da posle on maligno alteriše. Znači, ukoliko se adekvatno hiruški ukloni mladež na licu, nema nikakvih posebnih problema. Sada mogu da se rade i biopsije mladeža, što je također još jedna predrasuda, jer brojni ljudi ne žele da rade biopsiju, niti da skidaju mladeže. Jedino što se nakon uklanjanja mladeža, znači kao i nakon bilo koje hiruške intervencije, znači zaostaje ožiljak. Tako da kada se radi o preventivnom skidanju, pacijent mora da proceni da li želi da gleda konstantno sebe sa ožiljkom u ogledalu ili sa mladežom sa kojim je rođen. Pomenuli ste biopsiju. Da li možete kažete zbog čega je bitno da se uradi biopsija nakon ovoga? Biopsije se rade kada postoje kliničke nedoumice, da li se radi o benignom mladežu, dobroćudnom, ili je, ne daj Bože, već postoji sumnja da je nepravilan. A s obzirom, ukoliko nemamo mogućnosti da odradimo dermoskopiju, koja nam je sada drugi korak, odnosno korak ispred histologije, onda svakako se preporučuje biopsija. Znači, kod suspektnih mladeža, sumnjivih mladeža. Pomenuli ste hiruški put uklanjanja mladeža. Danas je sve popularnije to, kako se u narodu kaže, lasersko uklanjanje. Odnosno, da li možete nam kažete šta je to i da li je to neka metoda koja je preporučljiva? S obzirom da incidencija raste maligniteta kože, prvenstveno ono što je nama najznačajnije, to je melanom jer je najsmrtonosniji tumor kože, možemo reći da sve više dolaze pacijenti sa tim pitanjem. Jer su se raspitivali i rečeno im je da sa laserom jako lepo mogu da uklone bez ožiljka i tome slično. Prvo, nikakvo uklanjanje sa površine kože ne može, a da ne ostavi ožiljak. Znači, čim povredite strukturu bazalne membrane i uđete u derm, vi imate ožiljak. Da li ste kožu presekli laserskim zrakom, hiruškim skalperom, radiotalasnim zrakom, nebitno je. Znači, koža zarasta ožiljavanjem. Drugo, postoje protokoli upravo zbog porasta incidencije koja kaže da svi mladeži, bez obzira koliko su benigni na oko, čak i dermoskopski ako su dobri, ako se skidaju, mora se ispoštovati protokol slanja na histopatološku analizu. Ako hoćemo da ispoštujemo taj deo,
znači adekvatne i pravilne histopatološke analize, mi moramo mladež da odstranimo hiruški, da bismo imali procenu slobodnih margina. Kada odstranjujemo mladež laserom, znači mi toplotnim zrakom, laserskim zrakom koji emituje toplotu, na taj način i seče kožu, on nam oštećuje ivice. I ako je u pitanju malignitet nakon povratka sa histopatološke verifikacije, mi onda nemamo tačnu procenu sigurnosnih margina. To je vrlo važno, znači ukoliko nam dođe patološki nalaz melanoma, ako je benigna promena, ako je mladež nepravilan, ali još uvek dobroćudan, to nam nije toliko značajno. Ali ako se radi o melanomu, sigurnosne margine su jako bitne za dalju terapiju, za izbor dalje terapije. I uglavnom ljudi koji rade lasersko skidanje mladeža, doktori koji rade lasersko skidanje mladeža, retko šalju na HP verifikaciju, ne znam koji je razlog tome. Znam da dolaze brojni pacijenti koji su skidali laserski, koji i nisu bili tako nezadovoljni estetskim rezultatom, ali na moje pitanje šta je histološki nalaz, šta ste skinuli sa vaše kože, dobila sam u velikom broju slučajeva da to uopšte nije poslato na histopatološku analizu. Znači, želim da napomenem da se skida isključivo hiruški, da se poštuju protokoli i da se šalje na histopatološku verifikaciju. To je jedino ispravno u sadašnje vreme. Kako možemo da prepoznamo razliku između mladeža i melanoma? Postoji takozvano ABCDE pravilo po kojima mi klasifikujemo da li je određeni mladež pravilan ili nepravilan. A je asimetrija, to znači da jedna polovina mladeža odgovara drugoj. Znači leva desnoj, gornja donjoj. Moram da napomenem da ne smemo biti potpuno kritični, odnosno strogo kritični, kada procenjujemo simetričnost mladeža. To je slovo A, asimetrija. Prvo slovo znači tog ABCDE pravila. Zato što u prirodi nemamo apsolutnu simetriju, kao što imamo u građevini, u arhitekturi. Znači, to je da kažemo naša ljudska simetrija, mi u milimetar gradimo precizno. Kada imamo prirodnu simetriju, ne smemo biti tako strogi kada je procenjujemo. Znači, ako nešto malo štrči, to ne znači da je odmah taj prvi kriterijum, odnosno slovo A, ispunjen. Tako da je to jako bitno, znači ta kritičnost. Slovo B je border, to su ivice. Očekujemo da kod pravilnog mladeža bude jedna uniformna pravilna ivica. Da li će ona biti oblika kruga, oblika elipse, nebitno je. Bitno je da znači nije razuđena, kao što su, znači da ima jedan izraštaj levo, gore, desno. Znači to bi nam bile nepravilne ivice kada su razuđene, kada ne prave jednu pravilnu geometrijsku figuru. Slovo C je color, to je boja. Ono što je dobro, to je da mladež ima jednu boju, da je jednobojan. Da li će biti svetlo brown, tamno brown, možda i nešto tamnije pigmentovan, ali da je uniformna pigmentacija. Loše je ukoliko imamo više boja. Znači, ukoliko imamo i crnu boju i brown boju, možemo imati i crvenu boju. Kod melanoma možemo imati i belu boju kao posljedicu regresije i fibroze. Znači, sve više od jedne boje je multikolorna promjena i svakako spada u pozitivnu, dobija 1 bod u onoj procjeni po ABCDE pravilu. D je dijametar i podrazumeva da promjena, odnosno mladež koji se procenjuje, da je veći od 6 mm. Slovo E je enlargement, znači uvećanje promjene, a postoji i znači evolution, odnosno evolucija. Tu ne možemo mi kao kliničari ili sam pacijent da proceni, odnosno sam pacijent zna odgovor na to pitanje jer je to na njegovoj koži. Mi kao kliničari ne znamo, vidimo prvi put pacijenta, znači on mora da nam kaže kojom brzinom je mladež porastao, ako je porastao, i ukoliko on kaže za kratko vreme, znači mesec, dva, došlo je do značajnog porasta mladeža, onda je i to slovo E
pozitivno u našem ABCDE kriterijumu. Ovo sve što sam ispričala, to važi za ravne mladeže, mladeže u vidu flekica. Postoji druga grupa melanoma koji su u vidu čvorića kada govorimo o nodularnim melanomima i tu imamo dodatna slova. Znači, slovo F bi bilo firm ili tvrda promjena. Znači, kad vi imate onaj benigni mladež ispupčeni, pa kad ga pipnete i on je mekan i pokretan, to je uglavnom znak benignosti. Kada vi imate jednu novu promjenu i kada je pipnete i ona je tvrda, to je uglavnom loš znak jer nam govori o mogućoj infiltraciji. Mi u tom momentu ne znamo znači, da li postoji infiltrat i ukoliko postoji koje su vrste ćelije u tom infiltratu, zato nam je značajna histologija, ali svakako to privlači pažnju i dajemo znači, pozitivan bod slovu F, firm ili tvrda promjena. G je opet growth ili rast. Znači, ukoliko taj čvorić jako brzo raste, to je također još jedan znak koji nam ukazuje na jedan malignitet. Nema 100% zaštite od sunca. Znači, sunce je jedini i najvažniji faktor koji dovodi do pojave maligniteta kože. Ono što je najvažnije, znači ne možemo uticati na genetiku, na starost također ne možemo da utičemo, starimo, hteli mi to ili ne. I jedino na što mi možemo svesno da utičemo, to je sunce. Kada govorimo o suncu, postoji također jedna predrasuda. Ako se sklanjamo od sunca, da ćemo imati deficit vitamina D. Obično je dovoljno svakodnevno izlaganje, odlazak od kuće do posla ili do škole i nazad, znači nekih 15 minuta provedenih na suncu je dovoljno da imamo adekvatnu sintezu vitamina D. Tako da produžavanje izlaska da bismo imali jače kosti apsolutno je jedna velika predrasuda. Posebno ako uzmemo u obzir da postoje suplementi, znači vi možete uzeti vitamin D kao suplement svakodnevno, što je potpuno bezopasno i nema nikakvu mogućnost bilo kakve karcinogeneze, za razliku od izlaganja suncu kada svesno svojim izlaganjem kože prouzrokujemo nastanak maligniteta. A što se tiče pregleda kod dermatologa, na koliko, da kažem, bi trebalo da dođu na neki preventivni pregled, ne samo kada imaju problem? Preventivni pregledi se svakako preporučuju. Postoje i metode, znači, samopregleđivanja, koji su to položaji da bi se svaki deo kože pregledao, pa čak i onaj koji je na leđima i teško dostupni. Znači, postoji jedna šema kako se radi samo pregled kože. Kada primete bilo kakvu promjenu, ako se javi bilo kakva nova promjena nakon 55. godine, ranije je to bilo 60. sada se to godište smanjuje, znači ne očekujemo da se javi mladež kod starije osobe. To ne očekujemo. Ako se javi mladež kod starije osobe, bez obzira ako je dobar na oko, treba da se jave dermatologu. Ukoliko primete da se neki mladež menja, također treba da se jave dermatologu. Ukoliko imaju veliki broj mladeža na koži, ti mladeži, kada govorimo o pacijentu koji ima preko 100 mladeža, a takvih ima, mali procenat, ali ih ima, također trebaju redovno i oni trebaju češće na nekih 6 mjeseci da se kontrolišu. Ostali, ako rade preventivno, poštuju sve što sam rekla vezano za izbjegavanje direktnog izlaganja suncu na godinu dana. Gledali ste Kaži A. Vidimo se i sljedeće subote u isto vreme.